la si alangli RTI pensi State Election Commission upon karju je council election komatsi ka conduct la pen election do thu unjima unema walam la solam ke RTI pen hang hepin da chok la ke nilitum RTI hang hepin men si long ad lo la ka fragmenta la long ad PC nilitum high court da long case ke file lo chu thang ji close case da ke pi high court along la ke State Election Commission ge pulo nitum phan amethang na nang yathan nun lo ahok lo ni ge nija ko mabe seta Assam Sarkar ni litum phan nga toy pen apot si ni tum claim nang kok ko sena than alang li Assam Sarkar amunit chatte mati Assam Sarkar ani ge hang alin si State Election Commission ke claim uncha la si State Election Commission phan pulo la Karbi Anglong Autonomous Council election alangli conduct nani pulo alangli un pu ta che thagdun upay ave avar sai ave alangli che thagdun vidya ave aja kong ave alangli la si claim na koklo governor dak alangli pulo he ja je ala State Election Commission tumna ye thagdun lo je Autonomous Council 6 schedule pen kachari Autonomous Council Bodoland Territorial Council Karbi Anglong Autonomous Council la pen North Kachari Autonomous Council la ke thomdo Bodoland Territorial Autonomous Council abang ke alang litum la BTC atum 2004 anikan kasilam a rule pensi election pedulu pula hala BLT pen lamdon ka chet tok along si ke la solam nitum State Election Commission si election pa conduct hi palam pen voter list ta selam hi palam lama si hala tum selam lo sita ilitum ka chini nang ye bangke lerson rong ha ke hai ta ka chini nang ye bangke lai lo la rule ta ka selam ta chok chi lagi 90 BTC pen ka selama rule ta lata ke chok chia rule lo 6 schedule upon arkan jet si ka selama rule lo lage ange 6 schedule ke constitution lage intui pikhang jang BTC pen ka selama rule ke thang gali lage lasi BTC pen ka selama rule ke lage 6 schedule apu thak ke arkan un elo lage la pen lan chok tagali lo State government pen kaselama rule ta la pen India government pen kaselama rule ta 6 schedule aron apu thakke arkan un e alam ke te tan gela hello la siri tum 6 schedule pantang nang gi pura ge puvarat ti la hello la si a rule le selam pusita governor le pusita governor ta ki puaja komave la hello Athema governor ke komar laga appoint lake India a constitution along ke top do halaso a ron pensi halaso order pensi article pensi governor fan appoint governor ke lake constitution a room la pen 6 schedule a room lake governor ke 6 schedule fan arkanun e constitution fan arkanun e lake governor ke Jong hele the buzita governor tar kanun e president tar kanun e prime minister tar kanun e lage chief minister governor lam ke lage aphi thua lam lo lage lasi nilitum lai hu chini FC election ke do de afransi nilitum case file ye State Election Commission ke Karbi Anglong Autonomous Council a election pape doon la pen voter list ta kaselam ji ajak kom avi lage chini da alam lo lage ito batai la salam tu olo Constitution Article 243M along si la pen ZA along si lage tok dak lo lage
six schedule are loke panchayat are law pen ke election pe dun e state election commission ke panchayat are law pen si kasellam state election commission laga thang laga li lage minister chief minister tungi puar ling lage ke kroi po la si ni tum phan la state election commission la ame thang lang ke thang no lage neja ko abi sita state government ni tum phan ni phanang toy bare posini claim chot posi pulo pen lan chot tagli la alang li ke milit army puthak la pen crp puthak ta alang li aja ko ave election hot army la pen crp da hang un e alang li ke hang ya ja ko ave police ke hang yen aja ko ave alang li la ko pusi election pe do un po la si la gaon wrong so alang lagi wrong so amei Kangburan ta invite ni alang li hala amika ratu command masi meeting pedoi ma pupi ni kangbai phan si alang li claim un chaji state election commission ke ana kang day bostu lage ke tokle jak tokaling tok seta lage indai o hada pulo lage just high court judge ateng hen ten pusi tokle lage ni si toklo lage alam akama pange kalilo lage ni tu chini dak hang jang lo lage lahelo si rata tumang hunang ne lage state election commission aron pensi ke claim lo opor election ke re-election ke ako doon elo pura mangunang ni lage election lage state election commission ke aja ko mabelo governor aja ko mabe state election fan ki puja aja ko mabe la pen ke Assam government Assam chief minister tame ba prime minister tame la state election commission fan ke toiji six schedule arlo election conduct dam tha ke toiji aja ko mabe lage la sini tum high court case ke file lo high court a case jong si ki jutlo pulate la ke ni tum high vek po ben re election ke do tu po lain kardon